constituency ke Japon President Secretary kan cenglok kini rada rong asa ratu kadok gawe finance kami nilin denal tuhan kacesong kadong majolo kadong Singason constituency youth tum kini foundation first foundation day katalon nolong nali tum la pusona program kita thegapon nili akelo pilo APHLC meeting la pen BJP meeting kache pregala halo nali tum non thegong lo gadi singason ara kato la halo nali tum BJP meeting tum tame Congress meeting tum tame seta pini ason thak meeting nali tum thegong le daji BJP meeting lo BJP meeting lo nali tum phanagi chakha Kasorsa thap, komane phan kapinran thap penang par kaya nang tung arjulong le. Congress meeting kasong sina tung theglong di. Lasi lake isiang theglo. Kini ani tung karbiang long hempre kelong le. Karbia kai phan kapalu bu. Kini kam proxy kep to sei la kusona lam sei tung bha. Kedam tang aprang prang na dai tung hanang than pala potsi. Ili tung phan kasorsa lam nang than meeting ho komane phan ke chok ke jong. Kichak thap la bang song lam. Mune da to afuta ro olo ke thap na jok se pini ani. Ili tum arong alam kacing nahi, hektik nahi sedang tum leu betul. Piniane cuma tum puno, naga tum puno, micu tum puno, hal tum alida hal tum somja tum ke, arong alam, constitution alam, siksidul alam, CRPC alam, longle alam, lahai alam, trading license alam, lahai alam ke than pensi, hal tum ke piniani, asam pen nak cekak lo, lapen hal tum methan hempret celong lo, lapen halatum kiccia so tum cekak daksi bang ame thana ten sa tum charjak lo la so ini tum along le phelang le punon adima tum le punon nagaland meghaloi to namo bloge tum ade limu setai tum pipo se pinya ne halatum cepang bado no dalo halatum phan ke japon tum mesana polo la si nile tum PHLC tum ke pinil dak singa son kali aprangan sedame muafian sedame nile tum ke la rada phan ka pachini ke khan la helu tum kam de la helu Lasi ningkan proxy cap sosial lupa jong sinali nam de dan dikok prodan de angru anji kali udah ini angru anji lagi ningkan proxy cap sosial sosial lupa ke nang liari sibet tangke pariuni parsoge lasi nil tu me PHLC piniani amhan pathai depen awareness program cerok padamai arong kibiwara kala helo lapen piniani ka ratum cinilo karbi mo ratum cinilo piniani Ahok alam cini, arong alam ka cini ajune se pini, there retin dan PHLC long, raga tum narja mukhido. Nasi, nilitum ke khan kon mo, nilitum ke komane phan ka sorsa, komane phan ka pin re, laso alam lagi phan gali. BJP atum son gali, komane phan punun jang tong taho, lali nilitum ke, lali tum ke phan gali. Nasi, constitution arong alam se tum phan ji. Nasi, apor nili NOA minute kya tangan po, kang pino itu nasar kani bulan. Lasi mohon misalnya kita nak hal itu cetana. Indian Constitution yang sini tu cetani program deh, dek kecaria ronalo, hong bidang. Indian Constitution lah yang si cetani program deh lagi, itu RDC ni thom cetan deh lagi itu ni ronalo saidil. Tapi ni mana patang deh? Indian Constitution and the fundamental rights tersebut. Fundamental rights, deh fundamental rights. Duties apa ni fundamental rights yang mana ini mana patang tu. Lasi Constitution program te lage depth along ke the nai arondo lage India ada kacari ji phangke isi arondo la so ron ateng masi India ada kacari ko non sarkar akon kacari ta constitution ateng masi kacari lo lasi ni non da fundamental rights ni phana pilo la fundamental rights alam ne chathana na fundamental rights tapen fundamental duties ko fundamental rights phangke Sorkar itu rata phan kosona sistem fikir ke langko naik maka cari ko naik mak. Laso Roma phan fundamental rights ko, fundamental duties ko dolan, fundamental duties ko dolan ke, lake article 51A kan, yang nama dolan ke fundamental duties kan ko. Fundamental duties ko dolan ke itu, rata tu, baharu ada tak lo ke tu, aron ko pipi aron fikir naik itu. Sorkar tu tak isi aron doma tu. Laso arong ateng dengan segini tu claim cot nahi dam cot nahi lake fundamental duties pula lasi fundamental rights tajon si cethan nabi pura dimpi yo kenangan lo ada article 12 dan article 35 kan lake fundamental duties idil lasi lale cethan nabi pula tangka lake kenang apa yang dia posin ni cihek kon si than po article 14
Indian Constitution anding equality, Article 14 along top law, equality before the law, right to equality. Arona thing no ke ka do kali isipel lo kusipulo dar top law. Article 14 nanging sibi no dei dona to. Indian Constitution Bharat সংবিধান alo. Article 14 along top law, right to equality mate equality before the law. Equality pote isibela khanu. Aron ke kaddo kali handa isibel. Bharat সংবিধান aron ke kaddo kali India de ko pila khai ma ke to atharo ma ke to kaddo handa isibel mase ko dama daga to ke. Lasi dada ke to kala hello yo. Equality before the law, the state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India. India abdet arlo ke do akhai tumhanan, abharom tumhanan, ke thekere kahai, bihek kihe ke bang kahai, yudet kahai, longdet kahai sita, arom ke isi naglo kadoi hanta. Nasib pura. Article 15 on top of prohibition of discrimination on ground of religion, race, caste, sex, or place of birth. The state, clause 1 on top of the state shall not discriminate and against any citizen on ground only of religion, race, caste, sex, place of birth, or any of them. Article 15 on law. Kachilangune, mate kelang rem. Komania dharam aphan, komania khai aphan. 300 laso, lasona kache bhag dama belu. Lake Article 15 on sipulo lake. Clause 2 on pulo, no citizen shall, on ground only of religion, race, caste, sex, place of birth, or any of them, be subject to any disability, liability, restriction, or condition with regards to access to shop, public restaurants, hotels, and place of public entertainment, or the subclause B on pulo, the use of well, tanks, bathing huts, road, and places of public resort maintained wholly or part of a state funds or dedicated to the use of the general public. Article 15, clause 2, long pulo, no citizen shall on ground of any religion, race, caste, sex, place of birth, any of them be subject to any disability, liability, restriction, or condition with regards. Mane Article 15 aten ke India so tuman ke nali noho bahwa dukan namoy noho hotel damoy ban nali noho lang chingu noy noho lang tuk le nali lang so damoy nali phan soblong le ladake ke plan si bang choji la so hotel ke plan si bang choji bala so hormu ke plan tu musi chulong choji nali tum kitu punge chulong le la so peri ke hala gari motor tu bangsi la so peri na no choji la so ron na belu India lang. Article 15, clause 2, subclause A lapan B on se koptak. Non penangan natin do India lo. Laso hormu ke doko na thebang kelai lo. Penangan itu ni hang ni repen apa here kapre ka state lo. Dei kurkang tu lapan kurkang dai tum ke doko ka doi kurkang tu ya tu malang tu lo kurkang dai tu lang tu lang sok damong le. Kali ting thir theda jikan. Na pusona ron da. Nasi lahai aron apa kita masih Article 15 on dulu. Langsung nasi abolition of untouchability. Article 17 on dulu. Untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden. The enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offense punishable in accordance to the law. Aron apa yang terkait untouchability? Maka kartang, papo kartang kormu ke abelu India Constitution on. Nih hemang lolai, ladak suki inghoi do ladak ini long le nanti athe nanti chongda choda munit kante laso arona di India Constitution nanti hidup ke plan lo hala komane ka munit ame ki hinne ame ka be ba amunita puniting hayak lang ka mane flexi dana ko la phanke dei la sofa lang pang nilong le laso arona di jong si lason do ko pulotan ke India Constitution ate nanti lason munira phan plak di plak mong ke do kelang rematum phanke. According to the law, they will be punished. Nah, tu makan ke jail in pengi bengko, munit pula dan istibat Indian Constitution atau yang belum ada. India ada. Lahir. Langsung si dulu, lakukan ke right to freedom. Article 19 dalam pulau right to freedom. Freedom pula nanti ini kehangaling, keklaim law. Kopi pila pula nanti all citizens have the right to freedom of speech and expression. Article 19, subclause A dalam pulau. All citizens have the right to freedom of speech and expression.
India ada kalau kita khai tum ante nang ni ke hangat tang nang li lam nin je longo lape nang ning la lo kita lam nang raga pan cepak langkun lape ada stop down Article 19 subclause A long right to freedom of speech and expression muthe bangham tang ton tha dia ta biruthe mang thurthe da nanji la hello subclause B long to assemble peacefully and without arms itu non PHLC meeting dulu bolokan dia itu manten bang kono mo dia cetong itu man law and order na dubi seta Indian Constitution Article 19 subclause B teng bolokan te receive ave tin ban te hele kaman ban no pat no ke ave tin ban nang tum bang suri cetong saka cetong long lagi Indian Constitution mo situ and then on nagaron bensi ile tumakan law and order aja kenangan itu meeting di itu manai khang monte bang harus bang poket tanpa cetong itu bang koi tanpa cetong itu lake aron masih ada lake buktinya corona sudah dah lalu apa pegalang seta ini kaman ba receive kang tang abe pin bangke mon sampai insan jin pernah meeting bangke non sosok kali itu ke bang haru kali bang suri dah cetong laki Indian Constitution Article 19 subclause B masih tahu langsung nanti si dolan that to move freely throughout the territory of India ada kuan nak kita jadi dah karya nong cak kali nanti hati ini Mumbai, Chennai, Kashmir, nohong ke jam tamme you are free to go, you are free to travel. Ini tuh dam long lagi, ini tuh ham nohong ke restriction of ini lagi. Lalu, langsung ada article 19 subclause E to reside and settle in any part of the territory of India. No, hong ke settle in India that are located, ini tuh dolong lo, deh ini tuh dolong lo, apa ini tuh ke kedui pan itu ini hang pada long ini tuh yang sehab Bombay dah tu bang long lalu akan ke subclause G to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business nangli business kami kono nangli dukan yang puji kulat yang puji banangli business kami ajak a trade and business ajar akam kami pertama nangli India ada aloge nangli klaim long lo India ada aloge seta deh, BJP yang kembang Indian Constitution lang copor, halah seksi itu lang ada pol lah, hello kapol adam tamke. Indian Constitution Article 19 long ke, India ada asal tu lo polo tamke, no hok ta dolong lo, akan dia no hok ta business claim long rumah jadi, lah akan kapat hedan sih lah tu, BJP karbiang long lo BJP kembang ni, kui bangke, karbiang long lo BJP atau ajar atau nak kacini ni, kenapa sih? Bangke cek gitu, dah Constitution ada yang dolong lo ke, khusus ninja jadi. Sedang 6 schedule nanti that paragraph 10 Indian 6 schedule to the Constitution of India that paragraph 10 atang PC pulong kan bata langtuna lang itu Indian Constitution atang along bang la toglo seta elitum karbiang long hande 6 schedule ako aja kong nangiti ata break dolan ladak lang lo pulo tang labang na itum la bang chini na ide ho that Indian Constitution okay majok ta biha de parna klem long lo madedi lasi ke de ke chedum ta boja bihena ke rakhi bo long ne bidhira seta ba in 6 schedule of the Constitution of India paragraph 10 ateng puro tang te piro dakat tok la the district council of an autonomous district may make regulation for the regulation and control of money lending or trading within the district by person other than scheduled tribes resident in the district prescribed paragraph 10, subparagraph D long kita prescribe that no person who is not a member of scheduled tribes resident in the district shall carry on wholesale or retail business in any community except under a license issued that behalf by the district council to Siddhartha. Kalau India ada kalau ke maju ke bisnis kan lo, seta 6 schedule hak orang lo karbiang long son ke scheduled tribe kali itu non tribal itu Bangladesh pun kira itu mono, Bihar pun kira itu mono. Autonomous Council, karena Autonomous Council kan itu license doma apa, cuman deh. Tax bima kita, la Council itu lah kecegi arondo. Indian Constitution lancot, kalau tante, 6 itu lalu orang lihat kalau tante, lagi kecok cilo lagi. Lalu business claim long, kan long itu analis kita, ada kata yang kalau tante, paragraph yang kalau tante. Karbiang Autonomous Council sini tu naik, non Meghalaya non sonsong ke, pan bukti, kopi neke jor, kecil tu, langsung nabi, kopi pun nabi dek, pan bukti na jor no,
banang dukan soal cubi no, cana pinir sojo no, nangli Khasi Hills Autonomous Council, kali ini Janti Hills Autonomous Council, halat tunkan nangli license ini. Ini yang dikarbing lo ke lah hedung a business atu restaurant bhari kunsi trading license tuh itu dojo. Kupine hardware cement pine ke jor kunsi trading license dosi dah dojo. Hotel sosu satam cenglo, hak ko mane hanche jor kaho, hak ko mane pan bunti ke cubi kaho, hak ko mane cana, ko mane tolo kaho, hang kami lah tu. Long masih ada hang kapite. Angkala soal pan buntin so pensi bang nanti bonang bono. Om tu ngadin ke tetan na dukan sekali kini trading license kali itu. Lah soal trading license kabe aja ni sih ke datang ciko ingin pemaprang dak taxation department atung pen bukan aja long trading license ke cek mungkin trading license ke cek atung sarang so through mati. Nalu tu dah julung lo jadi banak lu for kente. Lah hello. Lah si cetan nabi kalau nanti dolar, mulai tu apor mesin itu cetan tu na, lagi thang dah kalian dari naik thang yang uang coba. Asyik mau apor mesin itu so nak, ini tu lah fundamental duties, fundamental rights, wahai alam angke directive principles, wahai alam angke itu kecetan ini tu lah, atau dalam cetan ini tu lah. Lasi, lah, artikel isi ini, lah paragraph isi ini dalam thang masih, di dalam tepi itu, kado.